Benio. Benia Deneka. Benia po mojikela. Beyela teneo. Ghana gas be ye poeka teneo because be veyelu fudie. Be veyelu fudie. Yengbanyi mama be veyelu fudie ba adu yelu fudie. That be ske bi o kasa bi e de ngakura mo ye ba no ko ye zezwane ye ta sel zwane o. Benia run about ke ekwemo ko Christian no. Se Christian mo kwekwe. Run about Ghana gas run about zwane me. Benia accident go mi sisike zwane no. E kamodo be ke danger. Benia be somebody abokene. Mo be keke do mo danger. Bakene yi kenya. Kavi anochi la be nwi kavi anochi na biala kaza be nwi e ba duka ni be munyo ba denda ye nyofro ala ba be kumba nwo ka run about kamenu mo ba wukela more than 10 asoma ba boda el kabia mo ba nke dudu bi alala accident moto yanye moto aka menika mo ba ilogo do bonka ni enu yenye ngbanyi ma biala mo senga kura mo ye tane mo be nya de ba kwachebe ngekura mo bebo yele Nzema gbanyima be ne plan bi abe maye be mu abeda be ne plan bi abe maye e ka me se mu de bi na be rion azere modo mane ye nya hwe ye de mo na edwuma mo ye nya hwe esukwa mo de don Nzema la ye hu hwe be fe Ghana gas school be sisi university be ze yemo su azo a ye da kwa adini chimu ye da kwa nya no ko be ba ne ya be ngane ya be ba ne ya bo e ba be ba enforce ba ne ya be ngane ya be kwa fa yemo da bi abe da kotima mo policeman male chebe loluanu a be kwa chime na be accident kumi ezizizi zero na about kana no kwa ke be ye ke be nyizi nadboma accident last week anya se gba ni wule la ba vale zwane ebo kokore se sorry te be sesan ke be ba eye ne esenzo ne be be doduanu amale because isheshe otu isi eri evi Nzema ma yesuba ne benia mani mo bewu elka bia mo be wonke ke ni dubi alala elka bia be wonke dubi accident ezikenia Zoti o ko ba zwania nia benia benia ani ti ani leaders ye best practical bobo no mani ho best practical ngakura mo da obi ala be bible be obe dan asoso nu be ye here baba abramo ho ni rekumbe akramo njeshele nyane la seke be nyidu be ngro be nga ye nilichi ye sala bala ye sala be benia accident me siken benia e kan ko da obi ala Ghana gas tankers mo da obi ala be ye loading ya be gina de kuku de pipes no pipe no ko be wura asrebo wo kene alala ti se ko te gbuin na hu fire service ma yahun gbanyima yahun leaders yahun ma bovro ma na ba gina ba zu ko ti ma mo district commander eno boys ma kakra be gina na ba kan be ga de be direct cars mo ne be jeki boys mo da bi a be giba won so be che be gwanu ana e hone ya ma boys ma za aye zo ane a ne be jeki zo na ngumdi abule zo am be boyela na yele ma be me yeli nkomochi e na se ye mude ye renga ku am ye gare ye mude bi na se ye kan gbanyima mo se ye mude bi ye nye nzo hwe ye de ye kire be mo be ye edoka ku na do bo kire panyim na ba o na be ria ke ye le leaders o be ria ke be ye le leaders so am be to gas was adene ka Christian ekwe Christian mokwekwe adene ahio adene ka se we ntekpa ke ka emergency adene ka be fast wa Christian mokwekwe adene ka be fast wa na me krebe de bi echi yele district assembly ma yele DCE yele Nzema gbanyim yele gbanyim wa ka be kro be di enwunu be ka be fa no be to ahane ne enu o but all school sika dishosa ima ba won dan azara be to ne ba hye an ba won dan benia ka adini benia tokure ka adini aviri o convert o tokure ni dudede o didi ya hobo o be yenwu ngra bavre bia yenwu kpanyi bia modo sane odwen ozingra be do ya olusun kpanyini a mo instead of care almost 1 year si o benia tokure ahenoko ye containers ye ne hanen the other video benia ahene ye containers ye ne ha kale ba enwu etiba dukela anikungu benia tokure ka adini aviri tokure si o benia tokure banka ye tokure yele ngbanyi etiba Nzema ngbanyi ma onke bera be banyi tewure benia ahenoko idie meni ezu am ka kale nwa na ba rie school be hia container mo ojike na ma muzumi na ran agbo container no mo ojike la container ka ole ka mo ke okojina
all the sharp kef last 2 weeks we wule we bodaria yele gbanyini accident zirika na ma we bodaria tita kokun awie nyen ngre be vroma na ma anka be baaye be boya bule de azere mu amobele kon bo be boya bole na amro ne be wo kebala be